Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruok mar Azimio la umoja koro dhi nyime gi medo obuogo kuno duoko mar lipot mar twak ma otisi kaka National Dialogue Committee. Ponono ni lipodno okoloso e wi okenge mag duoko piny pek mar ngima. Azimio kano telne gi jatend ODM Raila Odinga olero ni weche mane omi pek e twak nyaka ket nyime eka gibiro rwako lipodno. Sisi tunaambia Raila Amolo Odinga kama hiyo report haina mambo ya cost of living, kurudisha gharama ya maisha chini, usiweke sahihi. Paka aweke sahihi ndio ifike wapi? Kwa bunge. Ya pili ni mambo ya IBC. Kwa sababu tunataka wananchi wakipika kura inahesabiwa, unajua nimepika kura yangu imehesabiwa vizuri. Hakuna mambo ya kuiba kura. Tunataka gharama ya maisha irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya unga irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Nauli ya kusafiri irudi chini. Hata kodi ya nyumba irudi chini. Jatend riwruok mar Azimio la